Mislim da edukacija ni u jednom trenutku ne smije stati i nekako ju gledam kroz dvije faze našeg života. To je ona faza na početku, nakon srednje škole, kad zapravo biramo svoje neke puteve. Tu je bitno da izaberemo edukaciju koja će nas odrediti za dalje, a onda na nekakvoj prekretnici, prijelomnom dijelu života gdje smo već zapravo odradili jedan dio svog nekog poziva ili posla, nije bitno, i stekli neko iskustvo i onda na osnovu tog iskustva želimo krenuti dalje, multiplicirati svoje darove, vještine i tu mislim da sam se sad ja nekako našla na toj točki. Kroz Coaching Akademiju očekujem da će se dosadašnje moje vještine u kombinaciji s iskustvom itekako razviti i da će unaprijediti moju profesiju, odnosno ovo što radim, a ja zapravo i jesam u coaching domeni i nešto što sam do sada intuitivno radila, želim da dobije kroz edukaciju ipak malo, ajmo reći, ozbiljniju kompetenciju. Mislim da Coaching Akademija pruža apsolutno svakoj profesiji taj jedan određeni zapravo nivo više u kompetenciji. Prema tome, nadam se da ćete nam se pridružiti jer bi voljela da budemo dobra grupa. Što smo bolja grupa, to će zapravo mentor imati više posla sa nama, a to će apsolutno utjecati ne samo na naš profesionalni razvoj, već i na osobni razvoj.